umthandazo Sabata yimini Sabata yenhle wona yisandulelo sisihlabelo somthandazo Sabata yisihlabelo senkumbuzo izulwa senkumbuzo yokuze inkumbuzo waNkulunkulu Abantwana bakaNkulunkulu sesifike endabeni enkulu yalomzi wenkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha omfula ukugeza imndeni ukuthethelela imndeni yonke ethelele phansi kothuli zomhlaba eyahamba yonile yenze okungalungile emhlabeni. Thina ke silapha Nkosi njengoba sizocela sizobanxusela kuba ubathethelele lapha ke maNazaretha njengoba sila umsebenzi wakhona inkonzo yakhona eyokuthi kufakaza abantu abathunywa bakubo ukuba bezela emzini wasebuhleni basekhala lemphefumulo bezobacela intethelelo bezobathethelele ukuthile bezobageza bezolokho ndabakushilo noma inkosi yasebuhleni bamaNazaretha amakhosi onke ababonene naye ebusuku belele babatshela ukuthi abezela yilabo ke abazosukuma basitshele ungaba umfundisi umvangeli umkhokheli umshumayeli lapha ekhona la kukhona kuthunyiwe akutshelwe ngalomuzi ngoba kufuneka abantu bazi uThomas laba abahlala besola ukuthi lo muzi uyini bezwe ukuthi kanti lo muzi uyini bakholwe. So phela ke ukuthi ngapha kobaba babe u4 ngapha enkundleni babe u4 kodwa basuka obabangala bayezibeze ngala eduzane laba bazokhuluma uma usungapha asekho isidingo sokuthi usungahlabelela ngoba usuku useduze kombhobho uzohlala nje endabeni phuma umunye anike wena uhlale endabeni ngoba vele seniseduze umuntu ohlabelayo lapha ekudeni usuku umbhobho uza kuya hlabela ivesi elodwa
and then bese mase kufika umbhobho abese nqamuka kodwa ngoba nizobe ningapha kuphela nje uzohlala endabeni ngoba vele umbhobho phambi kwakho usitshela ukuthi yini oyithunywa abakini la ngalumzi yini oyitshelwe uNkulunkulu ngalumzi ukuze abantu abaningi bakholwe batshela abantu endaweni zonke ukuthi ngempela lumzi uyini ngoba kufanele sesakhuluma abakhokheli abashumayeli ukuthi leli vangeli abalishumayele emathempelini ukuze yaziwe uShembe usuke selikhiphela ukuthi njengoba ihambisana lezi indaba ziyebona kumhlaba bokhala nganehlobo zabantu batelanga so kusho lokho ukuthi bashumayele ngusana bafihlela abantu emathempelini batshela ukuthi abeze ekhaya lemphefumulo ngoba kuyahlusheka emathempelini abantu bayizona zonke izinto la ngaphandle ngenxa yokuthi imndeni yethu yahamba ingazi ngoShembe yenziwe konke lokho okungafanele ikwenze manje-ke sesizoyicela intethelelo-ke uNyazi-ke selakhela umzi ukuthi sizobacela intethelelo lapho bekhona ukuthi uNkulunkulu abathethelele kunini kwabo amen sizocela-ke ukuba labo-ke abavunyelwe moya-ke beze basukume bezohlala ngapha kodwa kukhombisa ukuthi inhliziyo ukuthi ayikho kahle namhlanje ngibona noyedwa osukumayo esizobona omama bajwayele ukuba abaningi bahlale lapho la bezobekwa khona la bazokhuluma balandelane kuze kwaziwe ukuthi napa la bekhona Nkosi yobabusisa amen Ngibingelela bonke abaphathi ekhaya lemphefumulo lo okhulumayo usibesihle wangwanyana hlala la eShikoda ekhaya iseshowe emasondweni namhlanje nami ngibona ukuthi mangisukume ngisho semkhonjiswe ngona shothi mina bazalwane inkonzo leyaManazaretha bengiyithanda kakhulu ukuswela kudala ngimncane kodwa nginoyingabaza ngokuba ngabona khonza umuntu obonakalayo shuthi bazalwane ngalokho ngangokuyingabaza ngisho izinto engalungile ngisho ukuthi mina ngisoze ngamguqela la muntu kodwa uNkulunkulu bengikholela kuyena bazalwane ngoba bengikhonza eZayoni shuthi bazalwane kanjani ngoba ngithi akusoze ngamguqela ngaba nesibonakaliso engathi ngisebenza nabafuthi engisondelene nabakhulu engathi siyasebenza lapha kunomgaqo yeBrexit lo mgaqo lo mali iqhamuka imoto ukhona uShembe uNyazi Lwezulu phakathi bengiyibona bazalwane ngibona sengiguqela ngiphakamisa izandla engathi ngifikelwe inyembezi ngisho ukuthi ngiyaxolisa ngakho konke sengikwenzile avele ngathi ugqoke uNazaretha lomkhulu onesiphike eside amana ngibheka ifihle ngawo bashaya imoto ahamba angidideke namuthi awu madoda se ufika kanjani nje sibonisa ngoba akuyena isho umuntu ebengimazi kakhulu ngokulokho bazalwane sengihambe ngibuza abafowethu ngithi ngibe nesibonelo nje ngixolisa ngazi ngixolisela bengikhumbuza abafowethu lezi zinto sasiyikhuluma zonke le hayi kube yena suma ngiyonikela ebutheni ngixolisa mangiyela lapha ebutheni ngiphinde ngizina la ekhaya mengiza la ekhaya ngibanikelela bonke usibonaliso ngibona namadoda amaningi amabutho egqoka amabheshu engathi angiyela ngijabulela engijabulela ngiphuphe sengathi ngomunye umuzi wama-tiles uguqile mangiguqa phinde kuvelela futhi uShembe uNyazi Lwezulu ngithi Shembe uNyazi Lwezulu ngiyaxolisa cela ungibusise angibusisa ngibeke isandla ekhanda ukuthi bona izwi mangikhuleka ngiza ekhaya amasabatha amabili noma amathathu ngingabusisi last week ngizoba nohambo lweGoli ngafika la ekhaya ngazosebenza osebenzela abangasekho phinde ngibike lo hambo la bese ngihambile sengilaphana eGoli ngiphupha abazalwane kunamakhehla amaningi mefela amakhehla lawa angivezele elinye ikhehle elilodwa athi thina sibaningi kakhulu ngeke sifike sonke kanye kanye kodwa sizoliveza ngalo mkhulu lo esibonalise usibonalisa athi ngamthatha sengihlangana nalo futhi elikhehla leli ngathi ngaguqa yithi wena mkhulu umkhulwe engibuzela umkhulu ethi indaba usho njani ngithi mina amakhehla amathi azoyiveza ngawo bese yangibuza umkhulu ukuthi pho ngolosibonalisa wenzini ngifunaliso mina ngimina hayi mkhulu ukuthi uNkulunkulu noShembe into eyodwa. Bakudlula lapho bazalwane
engathi lekhetha leli seligqoke amajazi amezayuni kodwa lamajazi angathi mancane manje aseyalipitshi ngawuthawo amajazi amayisemancane yangaka manje ekudlula bazalwane kwesinye isibonakaliso ngosuku olulandelayo ngiphupe bazalwane bathi sikwenye indawo emhlophe bazalwane ligqoke ibheshu neNazaretha engathi unamasanga amabili ungesango elikhulu nesango elincane mina ngathi isikhathi ngisasebenza ufike omunye uShembe kodwa bengalona uNyazi Lwezulu ngathi uShembe mhlawumbe wabadala ukuthi angibazi kanjani kodwa ngibona ukuthi hayi uShembe kulesango elincane enabantu engathi bayalo lapha baphethe ibhango ethi uShembe mina hambe laba abantu labaya ubatshela ukuthi abangangeni kulesango elincane abangeni kuleli likhulu ngihambe ngisondela ngothi hayi laba baphethe ibhango ngijiye ngibuye uShembe ayishela labantu labaya baphethe ibhango ngiyasaba athi mina wena uNazaretha hambe lapha ubatshela ukuthi bengangeni kulesango elincane bengene kuleli likhulu hayi ngiye labantu nami sengithukile mangifika khona umuntu ocula umaskandi uthi umzukulu bengikhuluma naye ngithi uShembe uthi engangeni kulesango elincane ngena kuleli likhulu ayimane bengivulele ngenhlamvu bengivulela ngenhlamvu engathi inhlamvu isho uNazaretha evuthuwe ziwe phansi bese ngithuke ngithi hawu nami ngithuke ngenze angifuni ukubona ukuthi hayi nami angimangaze into engiyenza ngenza into ejwayelekile ngatshela futhi ngithi uthe uShembe engangeni lesango elincane amane ngene kuleli likhulu ngibuyele emuva isibonelo sesibonelo ngicela Inkosi imbusise nikuzwile sicela inhlansi ukugcina bese kuyajama ngwele alumkhethe uNyazi Lwezulu okhulumayo wenkosana yasematshaleni konongoma ngaphansi komanhlakazi ngaphansi kwenkosi uBhentinta ngokuguqa-ke ngoba ngilapha kwamashumi ngiyaguqa khona ekhaya lomphefumulo fikile isikhathana nje sifikela ngiqala ukuguqa ekhaya bekuJuni unyaka ophelile ngiguqa nje ngisebenze ngize ngizoguqa ngingaboni okuliphutha kodwa ngosuku engangizokhishwa ngalo la ngaphakathi ethempelini ngikhishwe umqhele kwathi ekuseni ngihlala ehostel lapha neSulabasha kwathi ekuseni nje ngilungisela ukuza la ekhaya lomphefumulo sengiqedile sengehla ngize lapha ngiza enkonzweni phansi lapha kunabafuthu nje abayiphuzelayo kwathi ukuthi phakathi kwabo ngabona ngathi khona umuntu omile ofaka umqhele mina umqhele ngawushiya ekhaya ngawulibala ekhaya konongoma ngize la eThekwini bese kukhona lesini hawu awuthi ngicela lo mqhele labhutangwele umqhele ngizomnika mangibuye enkonzweni cha ngehle mangise ngifika phansi angisamboni ayimele ngithi hayi vele mhlawumbe bezongaba ngaye ngiqhubeke ngihambe ngithema sengiyophunga sangimincane mangiphenduka hawu nangafunda umuntu usekhona ayi bese kuba kude ukubuyela kuye hayi ngize enkonzweni ngithi mangifika ethempelini ngihlale lapha ngiqhubeke inkonzo bese ngizonathi khona izwi lithi awubheke emaceleni akho mangibuka ngibona wonke umuntu asuthi faka umqhele mangithi ngaphenduka ngapha bese udla bese kuba khona inhlanhla ukuthi ngithintayo ibuza umqhele ngithi umqhele ngawukhohle ekhaya bese hayi ngicela uhlala lapha ngaphandle kulaba abangawufakile umqhele awu cha ngaphuma-ke kwasho ukuthi manje ukuthenga umqhele angabi nawo ngaqhubeka ngayikhonzela ngihlala ngaphandle ethempelini kwase ukuthi ngilele ebusuku ngibona engathi ngisekhaya ukunomcimbi kwaRondo endlini enkulu kwaRondo ngibona ngathi ubaba uNyazi Lwezulu lulele kodwa manje lufulathele lubhekele emseleni bese kufika elinye ikhaya elidala nje ngingalazi lithi ndodana hamba ungivusele nami ngiyawubaba bese ngithi ngiyasaba ukuyavusa ubaba ngoba umqhele anginawo bese ethi ubaba kuyabe njalo-ke nakithi uma ucela kithi siyasingakwazi ukuyela kuwe ubaba ngoba wena awuphelele hawu bese ngimangala-ke manje obese hayi ngoba awuzukwazi uyababa phumulela ngaphala uhlala lapha ngaphandle ngiphume ngangizana kuthola umsebenzi wokuba i-security ngiphume ngithi mangifuna ngaphandle kwebheke ngifika omunye nje ubhuti ugqoke i-informant ama-security kodwa isigqoko asigqokile ngathi sasemkhunjini sabalogqoka omkhulu cha bese ngikhohlwa nje okwenzakale ngaphakathi endlini bese lo muntu athi ufundisa ukugida lapha ngaphandle sifundela ukugida nje bese kuqhamuka uNyazi Lwezulu ngame ngathi luze kimi likwethu babili mangifika lungiqonde bese lithi yazi ngabe ngiyakhuluma nawe manje ke ngawuphelele
bese liyajika lwele emuva bese ngibuza lo muntu oseduze wami ukuthi usho ukuthini baba mayithi angiphelele bese khomba isigqoko lesasigqokile lethi hayi wena uphelelesile uyashoda hawu ngithi manje phela ngizokwenza njani athi nami angazi awathi baba hayi angihambe ngilwele emuva phela ngiyeleza xuku lesiya athi phela ufuna ukukhuluma nami ngeke ngiyakwazi ukukhuluma mina ngiphelele bese beyelisa sixuku bese phinde buya futhi athi ayi woza ngoba ngimthombe ngizokhuluma naye ngifuna uhambe ungile ekhaya lemphefumulo futhi batshele ukuthi ngithi mina abayeke ukuthi uma bengibona bagijime bezikini bangishuthe angisona isithukuthwane mina bese nginqamuka lapho lelo phupho lelo uhambe isikhathi nguthenga umkhele cha ngabuyela ethempelini kwa right ngithenga ngoba kade kuqala uJanuary nje uzokhushwa kuyo entabeni ngibona ngathi nami futhi ngiyakhuphuka ngentabeni intaba le iludaka kodwa ngikwazi ukukhuphuka kukhona abantu abangobaba abangilekelelayo masifika entabeni phezulu bese kuba ngathi siyafunda kuleya ntaba bese kukhishwa i-exam paper level 2 level 3 athi umuntu ongikayo nanka lapha amaphepha zibuke ubuwena useyingane bese ngibona impilo yami ngiyingane bese ngivezela okungiphazamisa ngiseyingane bese sithi amaphepha lamantombazane onke awulala nawo iwona amantombazane akumisele ngempilo yakho into eyiwena yokusiza nansi akhomba umqhele bese akhomba umnazareth wesabatha ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngwazile ukuthenga umnazareth wesabatha lakhe ngingenawo uSulusulu kuzwile amen amen Dawa SMK ebizana kwinkosi yami uNyazi ngizela mina ngisondeza yona awesisi phamisizi lelo thethisa ngalingane mina ngisondeza yona ngizelana ngomhla ka-11 kuNovemba ngeke ngaba nesibonakaliso esokuthi ngizela ekhaya lomphefumulo ngifike nginikele eduze kwendlu emhlophe enkulu ngale ukhona indlu erawundi ekufanele kufike ngingene kuyona ngithe mangunathi sesibonakaliso uma ngifike egeyithini nangempela angathi ngiyanikela uma ngiqeda ukunikela egeyithini bese ngijikela ngale ngithe ekuseni uma ngivuka la ekhaya lemphefumulo ngiklina ngaklina ngithe uma ngijika emveni kwendlu enkulu emhlophe ngabona umfowethu washona angimazi ngangakabi khona ngabona umfowethu makhanga umfowethu uqhamuka uhamba nengane encane umfana mayifika kumina lengane encane umfana ifike inginike itray lelo lokushadisa mangithethe itray ashintsha umfowethu athi jikela ngala umfowethu unentalo wekhipha lephaketheni igqoke umnazaretha angathi yanginikeza mangithi yanginikeza buye ayihlithe lento ayiphethe uthe kusenjalo ngahamba ngawungena kulendlu leyo rawundi sinomfowethu washiya ekhaya walahleka watholakala seshonile tema sifika kulendlu leyo rawundi ngafika ngiphethe le tray ngagoqa ngokuqempa kwalezi ngane sina 20 years sathandana sobabili impilo ayiyi phambili mangifika ngoqa ngiqeda ukunika lithe fike lensizwa ahleli nayo ithi mina hamba sisi uye ngala ngase-Lwezulu ngiyebona ithempeli ngiyomnikelela yena njengoba washona uthe kusenjalo esathi yena ngihambe ngiyomnikelela yena hayi ngalokhu ngivele iphupha ngiziba njalo ngivuke nayo uthe ngoNovemba ngomhla ka-11 ekuseni umlenze wafuna ukuphakama abasathi awufuni ukuphakama umlenze kufuneka ngiye emsebenzini ngathi aziwenzeke mhlawumbe bangijombisile nje ngahamba ngaya eLwezulu emsebenzini nginjalo ngibuye ngiziphose kwathi ngomsongo umhla ka-1 yangena imali yengane wangena 4,000 isimela 4,000 qhamukapi phinde ingene le mali 4,000 ithi hayibo le mali ngeke ngize ngikwazi ukuyikhipha ngithi uma ngifike eShoprite ngibuze intombazane ukuthi hayibo ngingenele 4,000 ngazi ukuthi athi ukhiphe sisi ukhiphe ngithe uma ngifika ngoNovemba ngakuDisemba kuJanuwari ibingene le mali ngithi hayi angisayikhiphi leyo gebengu lobe ngiyenzayo sesenjalo wafika umkhulu ozalubaba wathi wena ntombazane kade ngabe ngikutshela awulaleli udadewenu wavuswa ukuba ngithi mina wavuswa yimina wafika ngokwekhokhwatha simhlabela imbuzi ngasho ngakwenza wathi namanje awulaleli wena ufuna kuze kwenzekeni ngithi mina mkhulu anginayo imali athi ngiphile nje imali ufunani yini wena uyifunayo kumina ngoba njalo njengokuhamba udlala abantu labelo bethi bayowela wena ufanele ukuphatha umuthi
wena ufanele ukuphatha ukusebenzisa amanzi ngokomthetho wena unemimoya kodwa nje ngeke uzokusebenzisa umuthi ayikho inqubekelo yakuye phambili ithi awumkhulu uchaza ukuthini wathi nje wathi sizohlala nomndeni uzushoke uma ungafuni ukuya ekhaya lemphefumulo ngithe nje aphenze ukuyingathi kulungile ngizoya ekhaya lemphefumulo ngathi angazi ukuthi ngenze njani ngahamba ngayo kumnye umama uShomacele ngathi macele ngenze njani athi macele hamba ubeka idate yokuza la ekhaya lemphefumulo ngahamba ngafike ngabeka idate ngathi ngomhla ka4 ngiya ekhaya lemphefumulo ngiyomnikelela-ke ukuthi nisuke kulomlenze eyibuhlungu lomlenze angikwazi ngilala ebusuku abuye umkhulu athi ubuhlungu uyajabula bo njengoba wena ukuthi umlenze ubuhlungu thina sidla lutho ngawo ngathi mina manje ngenze njani bathi bona sokuphilisa mhlawumbe ngiyathela ekhaya lemphefumulo ungakanyatheli ngesikwenzele lutho ngokumsebenzi bese ngingasasebenzi iminyaka besiwu4 ngingasebenzi ngingawutholi umsebenzi amabhavu nje ewodwa abona ukuthi khona ukuthi engawusebenzisi amabhavu nje ewodwa ngavele ngawuthola umsebenzi ngicela inkosi lekusiswe kuzwini inkosi Manuel igama lami nguluyanda Nxumalo ngisuka la ka-F anginawo kodwa amakhaya ngolunye usuku ngaba nesibonakaliso kwathiwa kufanele ngiyebuhleni ngiyothenga uNazaretha ngifike ebuhleni ngiyothenga uNazaretha ngime egeyithini ngisegeyithini ngiyawubuka uNazaretha efanele ngiwuthenge ngithe mase ngiwuthinta uNazaretha ngavele ngawo mengiwa obaba basegeyithini bangiqubule bangenise ngaphakathi bebengenisa ngaphakathi bangise kubaba bebengisa kubaba bangalise phansi angisakwazi ukuhamba angisakwazi ukuvuka lufika uNyazi lungithinta amalungu omzimba lingithinta amadolo mase lithi vuka ngikathi ngivuka lase kuba khona izinto elaliphethe esandleni kodwa kwakuyibhola ngathi kwakumlilo noma umbani uNyazi mase liyanginika ngezandla zombili mase lithi nginika amandla akho lathi melisho njalo ngavuka ebusuku kwangathi ngivuka ngumuntu abantu abadala ngahayisa ebusuku ngakhanyisa amakhandlela ngakhuleka ngangaya esontweni kukhona ubhuti ohlala opposite nesekhaya okhonza la ekhaya wangitshela ukuthi fanele kuye ekhaya lomphefumulo uyonikela idalwa zakho ukuthi mazivulele indlela zikhombise ukuthi uhambe ngayiphi indlela hayi ngalokho ngithi hayi ngizoya wona andi kuthe izolo angazi ngizilala lokhu ngihleli wafika ubaba engathi bengila ekhaya ithempeli yaqala ukuza la ekhaya kodwa ngihlala lapha eduze mefika ubaba engathi ngimuke ehlahleni ubaba wafike ehlele esihlalweni sakhe ekhazimula ngithembi ngithi ngizama ukuphakamisa ikhanda ubaba ngimbona uyakhazimula njengelanga Umuphi lo baba baningi obaba emhlabeni ubaba uNyazi Lwezulu ngaxolisa ubaba uNyazi Lwezulu uyakhazimula luhlele esihlalweni sakhe mengiphakamisa ikhanda ngimbona kodwa amazwi engiwakhiphile ngithe uyingcwele baba uyingcwele engicelayo ngicela amen mangwana ikhezi inkosi yamaNazaretha ngicela ukugcina lo mina ngilondiwa kaNkosi ngisuka ePietretif ngithunywe amakhehla futhi mina ngumuntu owathwasa kodwa manje sekuyangijikela sebabuya kabuhlungu amangilala ebusuku bayafika kunomkhulu nje ofikayo angishaye kakhulu mangishaya mangivuka ekuseni ngivuka nezandla ayivukele uloba ngibuze njalo athi wakusho bani ukuthi unathe igazi lembuzi usuke agcoke uNazaretha athi wayiphuzelani igazi lembuzi antumbani hamba uyohlambulula konke lokho ekhaya lomphefumulo kodwa lasebuhleni uyohamba uzofika yiloko okungilethile balo bakhala ukuthi ngibahlambulule ngaphinde ngaphupha ubaba uNyazi Lwezulu kuyo le ndlu le ngiyaqala ukufika mina la kodwa le ndlu sengiyayibona ukuthi yiyo le ngiyibona esibonakalisweni wangathi singaphakathi uyangitshela ukuthi kumele uhlambulule imimoya ngangimbuza ngithi ngihlambulule kanjani angikhombe phansi kwala ehlahleni athi bakhona bahlambulule amen abamba beyithwele namhlanje sukufa phezwethu siyacela uNkulunkulu wasebuhleni ukuthi asiphe uqhawe noqhawekazi ngoba
ukufika kwethu emhlabeni asifikanga ngentando kababa nomama. Umuntu uma efika emhlabeni njengalo inkosi yamaNazaretha ufika egoqe izandla zombili. Umntwana uma efika nje usana ufika egoqe izandla zombili. Isandla sakubayise nesakubanina. Usuke ngazi ukuthi uphethe. Hamba ayivule izandla ayichithe lezinto ayiphethe zimphahle. Kanti ukukhula lakubule lakule nalume. Lukhule kanye naye lobekhula. Isithombe uma sencane ngakho kuthiwa sidliwa ngoba sisuke sisenkamnkama. Sizedlelwa sesithanda ukuvutwa, sesithanda ukubonakala, sesithanda nabantu abaningi. Kanjalo wena ukufa kwabo uqala ukuvela ngesikhathi umuntu eseqina. Luqala usizi ihlume kuwe. Uze uthi yazi ngiseyingane ngangabuzwa lokumzima. Sengizwe umzima okhulu manje ngoba sengikhulile. Cha, suke sekukhula lo usizi selivele ngaphandle lithi mhlaba ngibone ukuthi mina ngithwele umthwalo ongakanani. uShembe uNyazi Lwezulu ngokubona ukuthi sibuye simshiye uNkulunkulu siphume siye komajiya lapha emahlathini nasey'godlweni zawo eziyizidleke zasemhlabeni. Basenzisa imikhuba khona sesimathi ingubo emhlophe. Abazali bethu abebenethemba lokuthi lo mntwana uyena lo okhethiweyo. Njengoba sithi sihlabelele sifunele abakhethiweyo ngoba abaningi. Yena obekhethiwe lo mntwana uzozihola aze asibeke kulo muzi okhazi ngaphezu kwelanga nenyanga. Ingakho kunesihlabelelo esilandela ngemumva indlela inde kangaka. Abazali bethu bebesho ukuthi bayolandela thina sibasondeza kumbhenqange baze baphume kulolu bhuku lezono nezithixo zabo. Sigcine thina sesimshiye uNkulunkulu indlela sesiyibonile. Wayesebona umdala wethu ukuthi ngisho abantu abami kade bekusho bethi uNyazi 100% kodwa ngamasonto maseyikhulile ingubo amahlaza abangena kuwo ayababazeka. Wayesesehlisela nawo umphula wakhe. Wayesethi uShembe ngizoyenzela mina manje ngoba mangithumela abashumayeli omajiya uMajiya ememeze ethi hlalisuthi lungisa ngizomthengisela abantu abadala kanti uMajiya udlalike lenza kuwo ezahamba zenza umngcolo emhlabeni zithi zizangoma zizinyanga. Yabona abantu abaphatha induku bayakwazi ukukhulumisa izizwe zakhule emakhaya. Akekho umuntu ophatha isihlangu zonke induku okuphosa ngayiphatha. Awukwazi ngisho ungeke udlale emdlalweni kodwa lezi zinto ziyalandelana. Ufike kube isihlangu kube umgobo bese kuba induku yokuphosa. Ingakho wazi waqhamuka izwi abadala lithi akuphuthe induku ehaweni. Kanjalo-ke nalo abathi bayalapha bahamba emhlabeni sebenamacala. Uze masebevuka bethi mntanami ngangiphatha amakhambi okulapha kodwa yikho mama yayingcolisa. Zayingoliswa yini? Yini edala ukuthi abantu bathi abagezeli yikwama uma yikwama zayiphethi enhle edusekayo nebabazelayo ezulwini. Ingoba abantu balapha bagcina sebethi bayavika. Wayesefika ukubombela uNyazi Lwezulu abantu abamngabenza uphatha umuthi. Wayazi uShembe ukuthi kungani ethi sisebenzisa uphatha umuthi ngoba kwakuzohamba izwe libone. Bagcina abantu bengasaphatha amakhambi okuphilisa, baphatha amakhambi ukuthi bayayivikela. Ngesikhathi uyivikela awuyivikeli ngento yaziyo, uyahamba uyothekela. Usuke uyothekela kuSimamana ngoba wena bowazi amakhambi okuphilisa awuvika wazi. uSimamana ngeke akutshele ukuthi lento enginika yona eyokuthi oyosondela eduze wakho uyowa. Akunike ufike uyituphe awumuntu usuthola imendlela zokubulala umuntu. Usuqalile usumthakatha uselulapha. Ingakho kwahamba sekwathiwa kusekhona inyanga mthakathi, isangoma mthakathi.
iningi labo bonke akekho oguqa noma uhamba emhlabeni esahambayo bonke bafa sebeganga manje leyo mthwalo yabo mase bevuka nayo banamahloni ukushela iqiniso bavuka sebethanda nani uzokunika mina ukuthi ukwazi ukuyiphilisa uzokunika umsebenzi wami wokulapha abantu yabona njengoba bekhuluma ngdadethu abanye bathika lapho nalapho ubuqili obunye bawo lapho bavuka nawo imindeni yethu iyambathisa ithi wena uzosebenza abantu akho abantu azobasebenza ungane ukusho ukuthi mntanami mina ngahamba emhlabeni ngapho kodwa ngagcina sengibulala mayesevuka ngoba uyamsinda lo mthwalo ekufeni fanele awumbathise athi mntanami wokuphilisa abantu khona uzowuthanda ushela inhliziyo yakho ukuthi ayivumi umwele nenhliziyo ephelele yothi usulandela lezi ihlwele oyibona zingaka amandla lapho ungasakhuzeki abeseyishubhisa into yakhe ayibheke lezikwama zakho siyokubona nawe usolokana nangamdlakunele angithathela abantu bami ngibhekile usezothatha abantu bami uzokwakhe eduze kwamane nakusetyalapha hayi ngeke ngidlalunele neyawela mina ngizalapha kugatsheni ugatsheni usebenzele iy'ngane zakho ugatsheni nakamnikeze ubhukabhuka abuya ucupha umajiya unena ketuke once waketuka usebalekile uShembe lo kade imsiza ukuthi amleze amakhambi okuphilisa usebalekile uShembe ubani inkosi yakhe manje uLusifa manje lemkhuba mabeyenza besaphila mase befike ekufeni ivesanisile lemntwana bangabe besazi ngoba badluli phela na usekhulu ulozo umntwana uyabona nje mawusuka la kuthiwa nangu ngokwakho noNkulunkulu wakho uhlike ebhasini la uthi uyafika uNkulunkulu wakho uthwele ekhanda uthwele ehlombe uthwele esinqeni uthwele emhlane uthwele yonke uthi wena uNkulunkulu wabe kahle angakuhlaba nangempama athi awungithwalisi kanti uzongibuza ngabe kahle bayifuhlele wena yonke le mthwalo nabo bethumele ezindlala bese bembathisa dadewethu nani bodadewethu nina enivakashela abantu abanjalo phuthumani mbathi ngube emhlophe ukuze babone umvumo basezulwini mayibonge inkosi amen hayi ndaba ukuthi wena uzothatha umthandazo wena uNkulunkulu uthe nazi izandla zakho lena ngiphila usebenze ngani ngazo akasho ukuthi uNkulunkulu ukudala uhlale phansi umbike abantu abakhwehlela bezimwele ukuzothola kanzima ushakuthi abantu abaphile bahamba usebenze masibili babuye bahlale phansi babondlingana akasho ukuthi uNkulunkulu umuntu ohlale kuthena uyogada abantu abakhwehlelayo wena uyathanda ukhwehlela wena yini wena uthanda ukuthi ube khona abantu ozohlala uzobathandazela wena ungathanda ukuthi ukhwehlelwe umuntu uvuphila ingoba uNkulunkulu ayakudalanga ukuthi fanele khona abantu abakhwehlelayo abawusiza abanye abantu nasi isihlabanelo sikhona sibhaliwe ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenza khona ukhumbule majibu umsebenzini majibu sesenza abantu bathatha abantu wabadala abantu majibu umuntu odala abantu osebenza abantu uNyazi mayibongosi ngoba uyena okhanda abantu amen imphefumulo yabantu ikhishwe ezulwini kaShembe iseyabantwana abancane usana alithatha alibeke ekhanda likayihlo ey'nweleni zikayihlo uyihla idiliza alibeke okhaleni kanyoko unyoka imbathise ngomhlabathi uhlale 9 months uzale bathi nosuku bathi no9 months nosuku lasemhlabeni ingakho kuthi umuntu ngale kwethuna eseyishule ene hour ehleli ekhaleni esinye somuntu esimanje umuntu bathi nodokotela basemhlabeni hayi sekuyinto engakasho sekuyishakaza lento engasho lutho akhona umuntu azayikheka kwesalukwazi aqala ubhise ekhaya bese beyabantu besithiwa nihlushwa yilwane kanti lo mntwana ukuthiwa i-second issue izulise umuntu sekwanela nako agcinela amasiko akhe meke waphunyuka ingakho-ke bonge ngesizulu kuthiwe emva bakhokheli ababelethisi benziwe emva kwey'nyanga engako shonini bakhokheli shonini phelelile nibelethisi omakoti bethu ababelethisi baqhamuka emva kwey'nyanga engaki abazi abakhokheli ingani nenza ababelethisi njengabakhokheli eziyisithupha umkhokheli cha
umakoti wami usezobeletha mina sekufanele ngimeme umkhokheli eze no-14 kuzokwenziwa inkonzo ababelethisi usuke nenyanga engakumakoti angeke phela zobelethisa ngo9 months ngezomunyesho engwendala athi unkosikazi umkhokheli omdala esikhombisa inkonzo yokuqala umuntu noma isiko lokuqala lenzela umuntu engakaboni umhlaba ukuthi uShembe lapha abaphuphuma bona benzelwa nini ingakho uShembe la ekhaya lemphefumulo wadala ukuthi kube khona inkomo eyayikhishwe ey'nkomeni ey'balala ekhaya kuthiwa khona inkomo yey'ngane ezingazange izale ezaphuma zathethwa zilahla zaphushulwa zizibitelezi wathatha imbunga namashule amadoda asedlula ekhohlaleke kakulapho ungakwazi wabona namadoda kuthiwa hayi uliyo lakamajiya abantu abadala nje babe nemfundo abantu abangahle kanti ukhokho wokuqala owaqupha umuntu wazana lapha egcekeni waphupha izizwe wathatha lezo leyo mashube wawela impula wayamajiya ngale wamhlanganisela namalungo namakubane nomlindo wayesemnika wabhila induku wayesengabafana waqhamuka iy'nkomo waqhamuka iy'baya zey'nkunzi nezey'nkomazi nezemathole nezamaduna nayonkinto kwathiwa lapha ekhaya akucetshiwe la madoda ahloniphekile ayesatshwa endaweni ngoba banomzane kanti ngisho abantu bathwala ngey'ngane la zalapha ekhaya angithi benikhona ekuseni ehlambuluka lwethu ubaba wakhe ekhuluma ethena wathatha iy'ngane zakubo ezamawele ezayilamayela lodadewethu wayicupha zaphuphuma wayesenza ngazo wenza ngazo intelezi uthi udadewethu ukhule ubaba wakhe ecawuthi isigwili wayenemhlaba uzwake ngaso 4,000 weyinkomo kanti iy'ngane zakubo akona imikhuba eyamanje le iyayivesikhona emandulo uShembe usakhela ikhaya lemphefumulo ukuthi ngalokho mina ngimfungayo oyingane owenza imkhuba uthatha ukhondolo lakubo lasendulo ngizona umunye ekhuluma la uthi bathe sodondolozela ngale lakhehla ngoba sibaningi ingakho bethumela umkhulu wakho bethumela ukhokho wakho bethumela ubaba wakho awubazi phela wena kufanele bacashe ngaye kodwa lo khokho wakho ovelile enzele imkhuba wenza imkhuba lapha ekhaya ewuchungechunge lokhondolo uthi uShembe mawufuna ukuthola ukhondolo uhamba mawufuna ukuthola umkhondo uhamba ngokhondolo ulandele uzofica lapho khona khona umkhokha umsuka wento ingakho bathi abelungu befika la bethi khokha igama uma uzodubula khona lento kuthiwa uyayikhokha qala usuke idonse emuva ngoba iyona ezoshaya inhlavu phuma inhlavu kanjalo-ke nathi sisuswa emuva empandeni kunencwadi la ngithi amaRoma 11:7 ukuthi angifuni ukuhamba kakhulu kodwa amakholisi izoyishekazi ngifuna ngithi 11:7 no7:11 bese kuba khona le kade ikhulunywa le ntombi yokuthi igazi alidliwa umuntu ophilayo likhona ngithi 12:24 angisazi kulapho nje sengayeka ukufunda iBhayibheli kodwa ibhali lithi ngalidli igazi ungayidli impahla negazi layo ngoba egazini lakhona khona umphefumulo bathi kamakholwa abantu bakaShembe bahlala bathi mawuhlabele uNkulunkulu wakho bazoyidlala cha badli inyama ishiwa ithini esenyameni umphefumulo wona umela lento ithetha ngayo amathana mengabe ugezisa kwazi zakhe zaba sivele epolitiki esinike ngomzimba esizana uNkulunkulu wakho uthatha impahla uthini abasethini nathi impahla sigeza ugogo wahamba esewulundindwa wakubulala umuzweni siyamgeza namhlanje inyama le iyahlala idlwethina igazi lithatha lisibele lapho ubhala ukuthi igazi lithatha lisibele ngehlabathi ngokwabantu ngokwesintu lithele sifayele lisibele ngomquba mayibonga Nkosi ingakho inkomo ithatha iboshele epalini noma ngabe idutshulwe noma uthini bese kuthiwa gijimani niyibhoboze kuphume
igazi bese kusikela ngolelo yindaba esikela yilona igazi eliphethe umphefumulo wempahla impahla iyona eyoguga kumveni nxa uthi Nkosi ngiphuma kaMajiya ngithethe icala lekhehla lakhona elahamba libulala abandi wabo ngoba lifuna ukungena amakhosikazi abo namhlanje sizogeza ukuze unqamuke ukhondolo labantu abamasomanyala ababulala abandi wabo siphuma sijine sinjalo siningi lethu siphuma phakathi komndeni onjalo bekungabonakala kugqibekile ngoba ngesizulu babethi kwangasona isizulu imkhuba njalo kwakuthiwa gqiba ngesikhaga boza ngebheshu bafike kufeni inuka yonke lento beyiquqa iphumele ngaphandle namhlanje uthi ngayikhetha inkosi yasebuhleni uvula amabhuku ethuleni bathi kabade ingane khetha inkosi bathi abakomalume wakho ekadumazile zamalotsholo ibise mahala lengane lethu lengane uqala ubanga nje sathi ngayikhetha inkosi yasebuhleni yini ubangelana uShembe uthi uShembe mode ekhetha inkosi yasebuhleni uShembe isibane izulu lamika bese besibanga sokhanyisela abale isibane bathe emapayipini sokhanyisela thina bathi abakomalume kagogo zalunyoka hayi yethu lengane ingane isalukwazi esizana unina wakhe azange sizilotsholo umkhulwazi yethu lengane sonke iningi lethu sifuma uShembe lokuthiwa siyabanga sibangwa ingane abantu beyongcwatha kwathi abahambe kahle emzini kababa unezindlu eziningi base bezongenza indlu manje mina uthi uShembe idukuza usitholile phakathi wasekho le ndoda efunda kuphela Roma 11 funda ba hayi Roma 11 funda ba uma uliko lengwe 7:11 funda ba 11:18 funda ba ubhulungu Roma 11:16 funda lo churches ulibo abakini abakonyokoluka abakonyokoluka kayisho abakonyokoluka kanyoko uthunge lezizulwane zemndeni iphahla impilo yakho uma ulibo luyingcwele injalo nenhlamba uma ngcwele inhlamba wena obonwayo inhlamba uyaqonda ubona inuma sesizodla manje la inhlamba ithoma wena bonke babheke wena uma ulibo luyingcwele injalo inhlamba yobangcwele uma ungcwele ibande anjalo namagatsha obangcwele ngiyabonga baba nasi isihlahla uthi inkosi ilanga lokhanya akhuluma namanazareta ephakameni lokudala wathi kwenziwa yini ihlahla zala ephakameni zikhuluphane lina nonde ngika ke kwaphendula ngelandelayo twice babuza athi ngizonitshela ingoba amazwi akhishwa uShembe ukudla nemphefumulo abazalweni ayakhulunywa abese wele enhlabathini nina ningawacoshi niwashiye nithathe ezeli indaba ukuthi ushayile usibani ushaya usibani bani kokhulunywa indaba yakho kuze kuphela unyaka ayikhulunywa into ekhulunywa inkosi uNyazi Lwezulu likhulumile lithe livale ke la ekheni hayikhena lithe noma ngasakhuluma amazwi kodwa ikhumbula into eyangishaya qwa bathi ngazi ukuthi bayeze namakhosi nabafundisi ithi kwakwenziwa ukuthi azange kuhlanjuluke azange kuze kudlule khona angisazi bekunwa ngoba ugcine wathi ubaba wakhe lesekhuluma ukuthi lingasiyakazi sisiqo siyakhahlela kodwa waqala ngomusho athi kwakwenze ukuthi azange kushashazelwe lokho okuchaza ukuthi lenze la ephakameni mina zange izishashazele isuke iyohlezi ukholo njalo sibancane kakhulu ukuhamba walibona eNazaretha kodwa siyibonile igama zangena enhlabathini kodwa futhi siyabona manje ukuthi nali iphuma kuyahluka kuseni sikhulumile sathi uma uthatha ukhozo lombili ufake enhlabathini maku ukhozo lombili lizobola uziqhume uphume umbili omusha mama webethi sizobola qhume nomuntu manje enhlabathini nokona kwakho uzongena bole aqhume avuke abe muhle ingapheli zombone khula lumfana lo washupha nje usibanga oyeshupha eNazaretha akhumbula axoxa futhi ubesana vuka axoxa bezivinini azafike izini lokugcina izimo lokugcina umfundisi ekuzakwazi umama kanti sekuvuke ogalakajane lo muzi umphatulile
Inkosi uthi ngokuzana iyafufuza manje. Yindaba na ingoba thina esikuthunyele emzini wencwele azange sikunake sajaha ungakona asiwe khona ukuba khona insizwa yakhuluma yababusenzo la yathi lensizwa ithi inkosi yamaNazaretha uthi bathokhokho bakhe usukwenza konke uhamba impilo yonke kaShembe uthi wangadelisa izithe kade sinegithi ngasine Judiya unyaka odlule kaSola ithi ngasine Judiya yonke impilo uthi bathokhokho bakhe hey uyigida yonke impilo wenza yonke into kaShembe usuzoyishayisa ngesifuba kaShembe kodwa into esithuna yona emzini wencwele awukazi uzuyenza yonke into enza udala isikudla Utabona kama mama ngivele sivele ngoba wena uthi umuzi oyitsipho yethu ikhali lemphefumulo mawungayi ocelethele ikhali lemphefumulo uvuka uvume ekhaya utazole bona uthi njani yafika kubhalisisa ukubona yaqala la engizokulethelele yathuka base bevezela umbhalo osho ukuthi umuntu wathuka lapha ekhaya akamukelekile ngoba le umfuna wakho uShembe ukhambile ngoba ebona ukuthi nje amaNazaretha amshiya ahamba ekomajiya aomajiya kuthiwa bathandaza uShembe akazi uShembe badala into enjalo emhlabeni umajiya waya kuShembe wathi inkosi yamakhosi bathi omkhulu wami Nkosi angizocela ukuthi angibaqhubele umsebenzi wabo ungathi usubhathisa kahle kanje yinhle phela leyo nto uShembe uzophoqa ukugqilisha akushe inkosi usisi ngaba nosimamane phela akusimamane ngufakazi nami ikhona bathi phambi kwakho uShembe umajiya lelinqaba ngaliphethe wanabu uShembe wayahamba nami sivumela Shembe akaza kuvumela ubani wathi uShembe unomsizi wakhe wayengashiya izulu uShembe ezemhlabeni umhlaba ubone kanje uyazi ukuthi nami ngiphuma la ngama ngiqalazi ngokumhlaba uyababa umhlaba ungcolile ungathi ngishecelene ekhaya usaba ukungenisha uvamteka ukuthi inkosi yami angifihlele ukuthi ngani khosho isisu abazenzi nabo mama isekho into abazenza bajudwa abantu hayibo uzomtshela ukuthi ubaba wekhaya kanti iqala ngawe yini kanti kushisa likwazi esahamba emhlabeni sikhushula isisu lapha ekhaya sikhushula ama-oti abantu abafune ukuthi bazale ingane lapha ekhaya sesifike saboshwa sibuye size egcikeni lethi zabadala kodloza lekhala komnyemusi lesi salwazi sasigana inkhokho lapha ekhaya esasenza imkhuba yokukhiphisa amakhosikazi yokukhiphisa omakoti abangayifuni ingane masifika ngalelo thuna siyowenza lowo msebenzi kodwa siyowenza egcikeni umuntu into ayenzayo mayesefile akayikwenza ngaphandle uyakuwo uShembe lo muza wakhe akafune lutho uShembe akafune imbuzi akafune inkomo akafune imali yokugeza abazali bakho nokulanda abazali bakho kodwa uShembe ufuna inhliziyo yakho qala iphelele ingazenzisi ungagcini futhi icala amen uyazi ngisho ekhaya kimi mawenza umcimbi nihlangana nabafowethu wena unemali ukuthi abafowethu hlanganani ngitshele masenhlanganisile abayifule lo ihlungulu bathi abenganedelela ayindaba nale igabe ngokuthi nizothi ngena nesifayile ntshela umasifani bani maka sekuthola sesafundana awusazi ukuthi ngakho ungakho manje ukuthi umakasifani bani ntshela umakasifani bani angikhiphela inkomo ebovu bafowethu masenhlanganeni mina ngizama ngizoze emhlanganweni kanti nje umhlangano wokukhohlakala phela abantu manje sekuyindlela kancane abantu banone ngokwemvelo iningi labantu banona ngenkhuba akusathembekile kungcono kakhulu ukuthi uhlale ulapho ungamnandi lutho kunokuthi ukhuphalise imlingo elithatha komajiya uDoza ngizonikeza idoda nezowenzela ukuthi bayahlupheka umndeni wakhe egcineni uyabona namhlanje sithole kanzima nje asazi mhlambe indoda eyisiqoma sesibongo sakithi yayiphila leyo mpilo enjalo ibopha wonke umuntu ithi inyanga yezulu ukhokho wakho wesizukulwane sokuqala uma ngabe wayemthakathi anikwazi umdlula anikwazi umeqa efeni anikwazi umdlula anikwazi umeqa emhleni ngoba niyisendelaphi kufanele nithethe icala lakhe uzomdlula kanjani uyihlo wakho wemthakathi ngomdlulisa ukuthi wena uNazaretha mina sengaya uzozonke igaba zensizwa angisadlelani nobaba uNazaretha awuzumhlula awuzumeqa uyihlo
ingani ulethele wona uzothetha amacala ngisho isho omkhulu bathi awulengane ngoba abanenhlanhla yabona uNkulunkulu siyeqa indodana yethu ngoba indodana yethu isinyanyana ingamboni uNkulunkulu ayimceleli ngani uNkulunkulu ingani siphambi kwaNkulunkulu siyocelela abazali bethu asibanikeleli ngani abazali bethu uthi inkosi susa inkukhu noma inkosi susa leli dlozi ehlelikena elimvala amehlo uthi angaboni uba nangu uNkulunkulu uShembe wakhe ikhanda emphefumulo ukuthi kuzogezwa impande esibongo uma impande ingcwele namagatsha yobangcwele uma bebengengcwele ethuneni uyobangcwele kanjani wena ophilayo ngisho njalo umthandazo wezikhonika zokuqala 17 verse 11 usho njalo umzwe itholile ifunde mfana kithi Yawuthi lapho insuku zakhe emhlabeni seyiphelile uyakoyisha awuyikashembe ngiyaphusa indlela yakhe bawakho amadodana akho ngiqinise umusa ngiyabonga uqina njalo umusa yisho wena umyekile uyisho ngoba utho nakhona waphuma wathi iqekelele wamshiya ubaba ngobana uphuza utshwala vele moya kushembe uzothi uShembe hayi phuma umshiya uyisho ngoba uShembe usayibonile inhliziyo yakho ukuthi awufuni wena ungcwele awuli wena nokufuna uNkulunkulu sayifuna indlela inganisho la sayifuna indlela idlule ekhaya indlela ekhaya idlule engozini awuthathi ngani ngoba unawo amandla uthatha impahla uyonikela uNkulunkulu Nkosi yezulu nomhlaba sicela labo bahamba emhlabeni beyikunyamazi abambatha ubaba ukuthi Nkosi ubayekise Nkosi ibiza uzubabayeke ukuthi abe ibiza yabo usungabaleki ekhaya ngokungemthetho umuntu akaphuma ekhaya kodwa umuntu wandisa umzayise mayongozi kodwa ukhishwa uyisho ahamba uqinela kwiqina abesandisa umuzi abeseyabika awuphumi ngokuthi usuyiNazaretha mina singamshiya ubaba kanti sithi izulu masithi ukuzala uzelula amathambo unyoko useyolula bana amathambo uzophuma nolapho usiyohlala lapha emaqeleni wedwa uma wakho laza cishe uma wakho seqasha indaba zodadewethu lezi ezenzakahlela umqondo zizomphekela ukudla ukuthi zizomphekela umngcono wakho owaphuma kodwa uphumela ohlala ngoba uthi ungcwele uShembe ekhala emphefumulo uzokubuyisela abantu kancane ingakho kuthiwa asikudlulisi ukuthi uShembe ungahambi phambili wedwa hamba ulibikele phela uzalo lichithe kokuqala ulibikele lichithe kwesilo kwesathu sukuma wenze ukhupha impahla uzothetha amacala awukhupha impahla ngoba uthi hayi ngoba ngoba abangumukeli sekufuna mina kugezwa baqondeni nami cha wena mase uzogeza indeni uShembe uzothatha naleli idlozi elihleli kumfowenu uSimamana elimenzisa imkhuba nenkani yokuthi akuthuka athi uzomtshela ukuthi ngisakusebenza umthwala ngathi yonke le mase uShembe ebalanda uzolanda naleli limbathe umfowenu aligeze uyabona sesala yedwa umfowenu useqala umfowenu seyihlisa satanyana ayona bavuka ngakhulu kahle mina sengizwe kahle mina lapha ekhaya emphefumulo hayi bakho amanga ubengazi na ukuthi yini akunqabela ngakuzwa ileli idlozi ehleli wena ulithathile phela wazogeza umfowenu wathi ungani wafuka khuluma ngabesa bathi uqina wafika la ekhala ngokuthi umfowenu wathi ungani imndeni sebeyingenisile lapha ekhaya kodwa khona imndeni ekhalaze ithi iqilazekile udadewabo watshontile uzelo okucela amathe mathuneni nenhlabathi uthetha ukuganga ngayo ngamane ngabheda ngamamazi nje wathi thatha imbuzi uNyazi lithi Nkosi amakhosi cela umhluthe lentonga leli dlozi ehlelekene asale yedwa wangana kumacingwana wahamba insuku waguma macingwana mayegula umacingwana wahamba insuku wabona kufika umqalo wendlela wathi lalela mfana sesizokhipha lento egulisayo sesisebenzisa wayikhuluma la uthi lathi umqalo wendlela ozokhipha lento nangu okuyena uNkulunkulu okhona emhlabeni kufanele libekele musana ugijimela thina uthi wasebona uqatha uNyazi lamaphambi wakho lathi uNyazi lalela ngempa sizokhipha le ndoda ehleli ngaphakathi wena esifubeni uthi wayeseyi uNyazi Lwezulu lasiphuma na ndoda kade wayiqila singani phuma na ndoda kade wayiqila singani uthi wathi lathi uNyazi awunenkani uthi wayesefaka izandla uNyazi Lwezulu ayiphuma na ndoda uthi lafaka izandla lasifubeni sakalapha lamqephula lamuthi
uthi waqatha indoda ewukhokho eqatha kwaphansi yakhula yabo indoda phemba uthi utshela umfana ngene kanjani uthi yakhophozela athi mina ngumkhokho wakhe umfana ngingomunye wabantu ababethwethula udadewabo ngesikhathi lo mfana wamajiye ekhuluma naye ethi asiyohlika udadewabo uhleze ehamba nabo laba wazi yonke into abayikhulumayo lalela umuntu abayikhulumayo wayesengithuma mnotha ngigijima ngene esifubeni sakhe ngibonise yonke into yena afe ngoba usefuna usweet uthi ngabaleka ngene esifubeni lase lithi uNyazi ngitshele ukuthi uzokwenza njani lase indoda thatha imbuzi loba watshela uyosinikela ekhaya lemphefumulo ukuze uShembe asithe nabanye lo udadweni uzosala yedekakazi bafika sebelethe imbuzi esephila mayibongozi imkhuba eyenziwa ngaphesheya kwethuna thina siyahamba leziqongo udlala ngathi ngalutho uNyazi Lwezulu ke sengiphetha ngizocela umfundisi wenkosi abeka amazi awabeka esesiphethe inkonzo lithi ke uNyazi Lwezulu ngithe mangiveze eqaleni uShembe akafune imbuzi afune inkomo afune imali kodwa lezi zinto ziyisiko lasezulwini izonithetha ngazo amacala masingabantu balelizwe lengabantu siyadinga ukuqhuba inkomo nembuzi nemikele sise uNkulunkulu siyomnxusa kodwa yena kanendaba nawo ngoba yena uShembe ngezwi lakhe bayavuka ethuneni mayithe kuphumane isizwe impethu bayaphuma kodwa ngoba thina siyabamela ufanele siqhube zona phela kuyisiko lasezulwini zibalulwa kanjena uthi uShembe thonani bantu bami amazinyane imbuzi zokuncane ngakho isikakhulu imbuzi eyituswayo ithokazi lokuthiwa ibuzazana okusaqhuma impondo oqhuma konjalo okuncane hayi okukhulu senyabala-ke lanisisa kahle uqophe futhi mawuthanda ukuthi uNkulunkulu uyibale zathi zimi kanjani kunebhuku elingako uShembe asinikalo ngekelana eneyimiso ney'nkambiso neminyalo yomthetho walaphela ukuze kufike egcineni la sekulandwa khona indeni Shembe bantu abami ngithumeni uthumekile mina eyokuqala isiphuzazana sokuqala isiphuzazana-ke enkosi yami ngoba la sizalwa abanye bazalwa lapho phezu kochokoleti abanye bazalela phezulu bazalela emakhaya phezu kwey'nkobe ngeke bakuzwe uma kuthiwa isiphuzazana noma yile ngizokhuluma ngolimi elingaziwa ile abathi intombi lokusisi ngenza ukuthi uphendula phela bakhona abangakwazi lokho yiloko okuncane ungakakhwelwa iy'mbuzi ey'ncane nawe khona uhleli la uyadinga uthetha amacala ungakhohliswa abantu benza ubuqili bethi uhlele lokushini uyothetha kanjani icala engangisiboshwe uhleli la uboshiwe ejele liyathethwa icala liqube aphume umuntu uzolithetha khona la uhleli khona ingani awusenalo imumva kodwa unawo amandla uyasebenza khona la uhleli khona bakhona bakini bangase babe ngabi khona uzongena umuntu akudubula kubulala bakhona bakuvikela badla nawe imali yabo khona lapho emahlazweni lapho badle nawe bakhipheke wena ukuze baphume babe ngabantu bese bekupha amandla uphume ugciniswe yokwakhe endaweni zamakhosi angazi nazo baseziyibongisile indawo zamakhosi awazi emakhaya ukubona unkosikazi omdala ebhujuzela ngebhluka emzini wendoda indoda ayikhonga wayidlisa bonke nephepha elibrown makotwa lapha ekhaya bambuzana bamkhethele umbangeli mshumayeli umfundisi wezana kuthiwa ukuzana kulala indoda umama umakoti okanye ubhuti omdala kulala indoda avezana kusuka umakoti kethi bamkhethe bathi usihlalo wecele imikhuba enziwayo hayi noma abantu bangahlela leyo khona imizi ethunjwe ongabungabu komakoti ofike abulala ubhuti omdala oyinkosana lapha ekhaya aqala mhlaba abesithotobala aqeda ukuba isithotobala abesembulala abesana akhethe omakoti bobhuti uthiwa umasipala mfundile unezwi elikhaliphile abayakhethwe khona nakukhona obhuti balapha ekhaya abesana enza uhlala makuhlangene lapha ekhaya uzothi yinqumo usho bona umakoti hayi phela bhuti boba bangeke liqali lapha ngafike umasipala babo afike ahlaliswe esihlalweni obhuti balakhaba bakaki iziyo baqojame la yena ahlale ehlaleni athathe iy'nqumo zegceke khona imizi ethunjwe kanjani
alisekho ngithola lapho uthi uShembe abantu abamthumeni leyo mbuzo yokuqala siyamthuma uthumekile abantu emhlabeni Shembe sicela usinene emathunjini omhlaba osilandela okhokho bethu nokhokho wazi abafa emandulo ngenkathi zezimo bakhiphe isunzelwane ingulube amaqalaha ipisi amanga amabhubesi imkhovu nako konke lokho ingulube ubakhiphe ingane ezakhushuka ngosonzini lezi zokuliziphi seyikhulile zibona abantu beziphuma lapha emosheni sekungamakhetha nezakwazi igoma napeni zidondolozela ziyabe iphimisa amathe zithi sawesibona ihlala kahle bakhona emegcekeni thina sakhushuka sezimiyintelezi bakhulile lapha abantu ibona abaguqula ingane ekhaya zikhipha izisu ibona abaguqula amakoti bacasula into encane alahlisisu agame manje alahleke unkosikazi kanti ulahlwa lezi ngane njalo ulahle lezi akwazi ezayithakatha lapha ekhaya zithi ukhona nemakolosa la ekhaya abuse thina saxosha waqosha imikhuba kodwa siyakuzonda umuzi seguqula amakoti abayiphethe kahle babe ngabathakathi ingakanani imizi njalo uthi wayemhle amakoti efika hawu namhlanje isibuzi uShembe uzogeza amacala njalo ukuziliza amadoda ihlobusi beyinhle ungabonakala umuzi umuhle kanti umuhle ngemkhuba etushiwe lapha ekhaya ube muhle ngokwemvelo nangokwenhlanzeko yasezulwini nezingane sibe zinhle zingakhandwa khona abahamba baphuma abanomzana bathi bawulungisa ingane ngoba zindlela uthi wazoyicaba ingane ezuthi nokuthi ingane ithotobala kuthiwa zahloniphi ingane zasibana la iqala khona iphupha lento ingane bonimezi ihlazi bezani beyinkabi yombana entombazane imali bezani ihambe ehlale epoliti phelileke leli kuba lapha lifakwe yona kanti ingane ikhuliswa yithongo mayibonga Nkosi ithongo lenoNkulunkulu mayibonga Nkosi uthi uShembe ngithumeni abantu abami ngale mbuzi yokuqala ngizobalanda mina bonke abathwetshula abahungula abadingiswa abaxoshwa amakhosi abangatholwanga abaphuma abachitha abalahla eyokuqala yesibili inkosi siphuma phakathi kwesithu semndeni eyahamba ithi iyalapha izangoma izinyanga zithakatha eyabakhunkuli abaloyi iye yonke inkosi sicela usethulele lomthwalo wathi wabika uba uselo ngoyisuku ethi baba lapha ekhaya abantu bakhona imbuzi bathi inkosi yamakhosi bazonikela abathandi zangoma ayathetha kabi inkosi nami ngase ngabaqabani thethiswa akayi baba mayishona abantu batshele tshela bafana batshela abantu bangathi bazonikela abathakathi nezangoma abangathi bazonikela abathakathi bane batusa nijike ndabenza ngizobalekela abathi sicela uShembe asihlambulele abathakathi wayesethi nezangoma nenyanga ngoba uyise nonina umthakathi inyanga nesangoma kusho uNyazi Lwezulu leyo mbuzi ocela uShembe abahlambulule abantu yithi abageza abahlambulule amen esithathu inkosi sizala phakathi komndeni lapho khona izingane zingazalwanga zingabonanga ilanga zaphuma zachithwa zalashwa zaphushwa zenziwa intelezi imbungu namahlule sicela inkosi ubaphethe badale kabusha benza abantu eyesini inkosi lezo ingane ziyakhona on the face zithi zona nimukelanga emhlabeni zaphushulwa zalashwa zachithwa azenzelanga inkosi isiko lokuqala lomuntu engakubona umhlabathi ukubelethiswa kusemthethweni ingakho umuntu mayefa kuleli izwe kaMthaniya noma ningenalutho phumana beloboleka nifuna lembuzi ezandla lethulo ezandla namhlanje sisubele kwaswena athi ngazange abambe nje inkosholo athi hayi sithiwa sogeza lapha embuzini ezandla umuntu ayogeza ngenyongo umswana omunye uzodela akaza awelwe inyongo lokazana bese hlanya lekhanda umuntu ngokwesintu leyo mbuzi ayiqondene nabantu ukuhamba into eqondene nomndeni ngobani ngokwesizulu umzimba womuntu ongabantu abantu bawumuzi abantu bomndeni bese kuthiwa-ke akubulawa imbuzi athanda lembuzi yezandla kuthiwa yezandla ngani siyamkhapheza naye simbusela kwelamathongo ngoba sasimukelile lembuzi yababelethisa amukele usibani bami sefikile unozibani bami sefikile wahlatha imbuzi emukela abasemhlabeni noma esehamba-ke ukhitshwa ngaleyo mbuzi ukuthi mukelele uyindaba kuthiwa akasuke ezandleni zabaphilayo aye ezandleni zabangaphesheya kwethuna ingoba bayabeka phansi ukhitshwa umubi ngakho
makhethe uShembe masithandaza uke hambe lesibotela sinikosi zamakhosi sicela ukuthi umphefumulo umuntu ungaweli ezandleni zomuntu endulo kwakwenziwa lelo siko ukuthi le mbuzi ethiwa yezandla ubanjwa ngezandla umsebenzi ngaphesheya kwethu bese kuthathwa inyongo nomswanyana bese kugeza abantu embambini ngoba kwenzela ukuthi mabephuma emakhaya bangazi bathini izinto nomzimba womuntu. Le mbuzi ke sile ukuthi uShembe yababelethisi mayibonga inkosi ukuthi labo bantwana babelethisi bathola amalungelo yokuba ngabantu. Umuntu kaluba ilungelo uthola ilungelo ngesikhathi emukela basemhlabeni benzela imbuzi yokubelethisa usethola ilungelo yokuba umuntu emhlabeni ufika nje useyajabula. Ingakho lethu ingane mayifika kufanele ikhale ayisuke ingakhali isuke ijabula mayingakhalanga bayakukulwa bayazomama akukuhle nodokotela bavuma. Esihlanu inkosi yamakhosi sizala phakathi kwabantu abona emndenini babalika babulala abantu befuna ukungena amakhosikazi omakoti abafika baphethe imbokodo bezobulala abantu kwabo yonke imikhuba eyenziwa abantu. Leyo nkomo-ke esihlanu ukuthi inkosi sicela ukuthi laba abahamba bonile emndenini sibacela imlethele yabona ezweni abona amakhosi abona umvenqama zinhlanu uShembe ayibalula ngaphandle imndeni mayiphiwa uShembe amandla umuntu phela mayevela kumina ngiyibonakaliso usuke evunyelwa uShembe ukuthi akezini ngaphandle mabeyivukela bona bebala-ke bona amacala ukuthi hayi sifuna inkomo nokuthi sifuna ukuthi nokuthi kusuke sekusho bona mako isizwe sasebukhosini ebukhosini kudinga ukuthi uwe nenkomo kufike nanenkomo ngoba inkomo imele amakhosi awabe amakhosi ngaphandle kwamabutho. Kade ngilethe mina isizwe sakomaluma ngasincenga unyaka wonke sayizavuma kade ngisilethile nje wasibona umfundisi ngingena nasebuhleni noma wangazange abe nasikhathi somuntu kodwa labantu engangena nabo okukhona inkosi yakithi kaMemele sasiphethe inkomo embili eyamakhosi namabutho ney'mbuzi zakhona kuyothetha amacala ngomalume wami. Ilezo zinto uShembe ayimisileyo kuthi ke emva kwesikhathi nani senibona ukuthi hayi sesihambisile mhlawumbe ngiyalinganisa kuphela noma inyanga mhlawumbe inyanga eziyisishiyagalombili noma inyanga noma nani nisahlanganisa nibuyele senizozwa isigaba sesibili esilandelayo. Isigaba sesibili ngicela ukusisho ngoba manje abantu bangifonela usuku nemini. Isigaba sesibili esilandelayo mase lezi imbuzi seniyikhiphile kungekho kuvezwa umndeni ukuthi nayo usilele nibuya senizozwa isigaba esilandelayo. Isigaba esilandelayo esekuthi niyolungisa emagcekeni lelo bheke nizovumelana ngaso umndeni ukuthi njengoba siyindlu yakamajiya sizokhetha mhlawumbe ekhaya ekhulu noma endlukulu ilapho ezimayikhisha umndeni uyophumela khona ngoba phela ngeke uphume ekhaya emphefumulo bese nimale emgoqweni njalo nangise ngiyasamama ngishola le kanjalo badlala into la fanele uma uphuma umndeni uhola amakhosi esibongo uphume uyophumela lowo muzi uzofumula khona ilowo muzi uhambe bese nibakhipha ngezindlu mayongozi. Kodwa isigaba sesibili sokuthi nizochazela ukuthi yini fanele niyilungise emakhaya. Izindlu ezifunakalayo uShembe ayibalulayo emakhaya indlu kaJamangweni indlu yondlunkulu indlu kaJamangweni ehlangene nondlunkulu balapha ekhaya sonke isibhuku esalapha ekhaya bese kuba yindlu eyintombi bese kuba yindlu yangasenhle ehlala amakhosi nabanumzane balapha ekhaya ezibalulekile ey'ntathu. Uma kungamakhosi fanele kwakhiwe ngendlu yamabutho ngoba manje sesiphuma isizwe la asiphuma amakhosi aphume ngabe namabutho akaba amabutho lawo mabutho afe ey'mbili awuhlupho ngoba mayengazange agezwe naleso sibongo ayibuthele kuso acekela phansi isizwe sasebukhosini lapho benza khona kube yonke into amakhosi afe ejutshini weyonizilo mayebuye ayakonkosi. Ingakho konkosi namhlanje amakhosi ambala sinokubanganazayo amaningi wezothiwa ahlale ey'tolo lapha adutshwayo kade aphuphisa amabutho afa koyise loyisemkhulu asemandulo angagcinela amasiko. uShembe leli khala emphefumulo uzohlanza yonke into uzobuyisela yonke into endleleni ukuze isizwe sibe ncwaba sicwazimule isizwe kuphole ezweni
abantu babuyele emveleni kaNkulunkulu lithobeke izwe umveli mangahlale ngokukhuleka ayeke ukubalisa uShembe ujabula kancane nathi lapha umuzwa uyabalisa yini ile iqubulo esiza nayo yena na umuzwa wakhe waphela sizohlanza impindeni yethu akufuneki imali funeka ukuthi amacala umndeni wakini akukho la kuthiwa khona uzokuzela khona into yabona-ke njengoba lesincathele khiphani imali zokuthi imali zokugibeza umshuma ayikho into enjalo uqilo futhi angakhonza umuntu la eNazaretha ngisho angaqephuza achaze yonke into ungamkhonzi umuntu lo umuntu okhonzayo la uNyazi sikhonze imindeni yethu sikhonzela imindeni yethu oNyazini mayibonge Nkosi cemikethelelo kulabo abaphatheka kabi ukuthi inkonzo idonsile uShembe abaphisipili unyusuku babelezele ngokuzelomusi ngoba nabo babelezele ethuneni bengabulalanga bekulindile ukunisela ukuthi ukhulu usuke ngaka namhlanje ukufika uqala ukufika wanisela kodwa bababulala abanye bethi simele sabona kahle khona wena bangabulala kodwa ngokusuku olulodwa uqala ukufika la usuqinile usukhathele ususho ukuthi ngijwayele mina lento ethempelini langithi kashela ubalo ethempelini langithi la khona ethempelini langithi nelangakithi umuzi lo ikhanda lemphefumulo ngumpula uyalilwa ngoba noShembe akandala kaphuma uyazi khona into ebuhlungu bavangeli bakithi uyazi ukuthi uNyazi aliphumule wakhuluma omunye umama la ongalona Nazaretha uthi uNyazi Lwezulu ngalibona ngeni kaMkoko ubusuku nemini nami ekhipha abanye ingane zakhushula uthi walibona ejulukile lapha endlini ijuluka lemanzi laselembiza lathi mntanami angiphumule mana zakhalele manje amanye anginemeza mina kodwa ngiyasebenza la ekhaya lemphefumulo akekho emhleni uShembe khona umzimba wakhe umoya wakhe ula ekhaya uyasebenza makuthiwa umndeni wakini ungangey'nwele zekhanda lakho mali uthena abafowenu lamakhanda abafowenu ubala iy'nwele zabo nezakho bangabanani ngiyabonga ngicela uNkulunkulu angithethelele angithethelele lapho ngingakhona ngicela ukubuyisela kumfundisi wenkosi adle afike la ethanda ukugcina khona umfundisi asigoqele inkonzo yonke asibuyisele kuNkulunkulu inkosi ibusise izizathu amen amavesi amabili 47 iyasimba engeduno ngenganina ngokwe ezulwini lakho Baba kuyakhanya impela uyesibani khona esipheleleyo Baba ngini kukuthanda Baba ngini kukuthanda upheleleyo ezulwini lakho Baba akuyakhanya ngaphezulwilanga Baba ngini kukuthanda oh Baba ngini noma ngiphimbile kodwa ngiyabonga ukuba nimvumelile bakhonza bahle
sihlangabezene nembila zeluka ngazi ke ngoba abanye bayazi inhlobo imbila kodwa lo msebenzi owenziwa la uyadinga ukuthi siusupportele idalwa zasemakithi ezisemfihlakalweni angikushumayela ke ngakuningi ngizochumisa nje nami okungilethile noma ngake ngakusho ngelinye ilanga mina ngeke ngikusho ke ngikuvule ukuthi ngangiphika lento yenzeka la kuphela ukuthi ngangayigxeki lana ngangikade ngifika nje ngisabathe imihla yonke washintsha nje ngikhona ukuthi awunaku sekushintsha manje kwase kubatshazwa kangaka ikhaya lemphefumulo lapha esikhumbuzweni kwenze njani manje mina nginolwazi lokuthi nje lana kuthiwa umuzi wamasosha omkhonto wesizwe eFeredingisweni bese kumalaphoka ngikwazi ukutshela abantu yonke lento eyenzeka la ngoba ngangikade nginganasi isiqiniseko sokuthi kunjani kodwa sebefika ke bengitshela abakithi basebeyiveza ke lento ngaqala ngatatazela ke manje nami ngosithumbu ke manje ngabangawo kwenzekani manje mina sekuphupha ikhaya lemphefumulo kwenze njani manje ngithi ngibabaze lokho kuthi esukwana lumbe unyakeni nje ophelile ngithi mthamo kwakula ku-August noma kwakuko September ngizwe ngilemvuka le kodwa cha ngincoma ngoba ngangingagxeki kodwa ngizwe ngilemvuka abantu bathatha amawala sekunjalo ngithi ukhona uShembe hlini uyenza zonke izinto lezi abakhuluma ngazo basho ukuthi ikhaya lemphefumulo alikho la ikhaya lemphefumulo yamashu awukube lemphefumulo yamasosha nje kwenze njani manje hayi kodwa ke cha kulungile ngoba vele basezulwini nakhona ikingi kodwa mina ngingaziboni ngizokwenza lento eshiwoyo uthe suwana lumbe njoba ngisho-ke ngithi onyakeni ophelile usuzophela ngase ngiyibona ngiphuma ku-room lo-room ubheke njengathi ubheke ngasentshonalanga bese kuphuma kube khona indoda engayazi engathi sasiphuma nawo ku-room ithi iqekelele kancane nje mhlambe ngango-3 or 2 meter usuka emnyango uthi ukudeda kancane nje nami ngiyibone nje nami ngiseduze nje kwayo duze nale ndoda ingafuni ukungibuka le ndoda ikhiphela amehlo ingibuke ngazuthi ibuka nje phezulu inginikeza isihlathi ngiyibuke nje la iyekwanqa hayi elikhulu ihanga nje luwafu imunwe nje njengoba nami ngimunwa ngemnyama yasholo ngimunwe ithi mayibhekele ndoda ithe bese kube khona ngazuthi ikhuluma maphezulu indoda ithi uyosizakalaphi indoda ingathi ibheke ingathi ngasempumalanga ithi uyosizakalaphi bese kuphendulenye futhi ephezulu nayo ithi ekhaya lemphefumulo kuphuphu ngethuke ekhaya lemphefumulo papa ngethuke mqalazi khala lemphefumulo mina sengiphuma ekhaya lemphefumulo kwenze njani manje ngaphupha la manje mina engangiphupha ebuhleni kwenze njani ngatatazela ngaqala ngabona ukuthi ngeke manje uyosizakala laphi lo muntu phambi kwami naye akasho ngolutho uvele wathule ngathi ulalele njengathi ulalela ukuthi uzothwana kwase kukhulunywa ukuthi uyosizakala ekhaya lemphefumulo ngase ngitatazela njengoba ngitatazela nje ngizela okwesibili ngifika la bengifika mina ngizosabatha kodwa ngifika ngalolu hlobo engifika ngalo okwesibili ngizosabatha ke bengingakalethi izilwane ilwane ngiyisile kakhulu ebuhleni inkomo ngiyisile ebuhleni ingayisa ijongosi nje seliyinkabi othingweni ngaphinde ngayisa isithole esasisihle ngisisa uNyazi isithole lesi sazalwa nje ngathi ngiyayifuna inkomo izele ngayithola inkomo izele ithole lihle lingena umbala esibayeni engena umbala uyileli ithole ehlathini uthole ehlathini unini uyizele khona ngavele ngayikhetha khona ehlathini ngathi wabona lenkomo enalombalo nje ngenawe esibayeni enhle kanje ekaShembe uzonikela ngawo lesithole ngathi ngiyiquba ngiyise ekhaya ngase ngiyikhanseli ukuthi akuyona yami yakhula ngangithi ngifuna uyihambisa isikhweliwe isinombuko sihle kakhulu
yayibona kwasekunyaka ukuthi ikhwelo wasuwafika ubaba wafika empopozela ngase ekhaya ngihambise ngoba ubaba usempopozela kuseduze angizuba nayo i-transport ende ezothatha inkomile ethethini ngase nginikela ngayo ke esempopozela inkomo zimbili ngiyacabanga ukuthi sithole ke sesizeleke kuzeliwe ngoba vele inkomo yesikazi ayisebenzisa ekhaya sizele kakhulu uma ngikala isikhathi nembuzi sezanikela ngisanomivu khona nanganikela ngayo kodwa imbuzi futhi senganikela ayeyodwa kuphela ukuthi ke kwabo ungaqondene nokwale lemphefumulo sengisho ukuthi ilwane nganikela ngazo amen yebo kufanele kube khona izizamayo zekhala lemphefumulo kodwa nje ke ukukhuluma Nazaretha lokhu enikhuluma la ukhulu kuyadingeka ukuthi abantu bakuzwe kodwa ngeke umsukumisa umuntu ukuthi akeze lapha ayisukumisela bona bakuwo ma uthi uzomsukumisa wena ngaqalaza phansi libuye phezulu ukuthi hawu usuthi angeke uye ebuhleni manje ngiyekhala lemphefumulo wenze njani ngathi kade nginobaba ntambama ebusuku kwawothele zakhathi engangingazo nobaba ebusuku ubaba ke ube nalethutshana elincane lokuthi xoxise ngelilanga ebusuku kodwa kuzange kufike ukuthi nginikele kuyena kwathi ukuthi ngize la ngizonikela ngafika la ngatazela ngalelela ngizonikela ngo200 rand ngoba nginikele ukuthi uNkulunkulu akababona abakithi akabakhombisa abakithi ukuthi sengibanakile sengizwile amen sengizwileke sekufanele benginikeze ukungikhuthaza benginikeze namandla ukuthi lezi zinto abazifunayo ngizenze befike ngibonakaliso bezenze belethe nenhlanhla ke ziningi inhlanhla esingafisa ngoba akekho umuntu ofisa into eyodwa sifisa izinto eziningi ezinhle abayichumiseke the ubaba lonyaka owamaNazaretha ukuthi ethole zonke izinto abazidingayo ngiyacela nami ubaba kulawo maNazaretha amen uNkulunkulu akusisebenzile ngeke ngiqhubeke ngoba kungangena inkonzo manje inkonzo ke ayijwayele ukuba mfushane kanti isikhathi sesiside sisenkonzweni le nkonzo seniyitholile iningi ithatheni ifake ngaphakathi niyiphekeke izovuthwa amen siyababongela abangawona amaNazaretha kodwa abamthandayo uNazaretha amen ngoba uma wenza uba uthanda uNazaretha usuthanda into yokugcina emhlabeni ayikho into enhle njengoNazaretha ayikho into enhle njengoNazaretha kuye kufune uma ufuna ukwazi ukuyihluphe ukuthi yini enhle njengoNazaretha emhlabeni uyifune nje ubuze lokho nje maka ukuthi usemhlabeni ngoba nepolitiki ubabone begxuma nje kodwa yinhle njengoNazaretha ayikho into enokuthula njengoNazaretha buka nje ukuthi sithule kanjani ngisho ingane kuthule ngathi akukhulu umuntu engadlula lapha ekhulume nefoni ngeke ezeze ukuthi khona abantu abala ngoba iNazaretha lifundisiwe afundisiwe amaNazaretha ukuthula afundisiwe ukuhlonipha asifundisana ukuhlonipha amaNazaretha akuve kubuhle uyiNazaretha uhlonipha akuve kubuhle uyiNazaretha uthanda umuntu yebo ke kulaba abangayigqokile ingubo emhlophe kukhona ke inhlobonhlobo zabantu ngathi uyamthanda kanti uzokudla ufake nomie hlephula dingeke ukuthi ma uthanda umuntu oyiNazaretha owazi ukuthi uzokuqonda ukumthanda kwakho asifundisaneni maNazaretha yinhle into kaShembe uma uhlakaniphe kahle hayi ngokweqile ngithi niyakwazi ukuhlakanipha okweqile ukuthi akulungile hlakanipha okweqile ngani uma ibona lokho abafundile abathi ucleverly ukukhona okungaphezulu kwalokho laba abafundile bathi ukhona ucleverly usho ukuthi 100% nama% ngaphezulu yibo labo bantu abangakwazi ukubona ukukhulu kaShembe ukuthi yini bese kuba khona laba abanganene uka 100% abahlakaniphile ngo 99% no 95% yibo bonke labo bantu abangakwazi ukubona uShembe yini kodwa labantu abahlakaniphile ngokwenele nje abahlakaniphe 100% bayazihlupha ukuthi uma befuna ukubona uShembe yini bese bethola ukuthi uShembe akuyena ukuthi uNkulunkulu ngoba uma ungakholwa ukuthi uNkulunkulu kufanele ukuthi uNkulunkulu kodwa yena akayedwa ngoba into akayenza uShembe akekho umuntu emhlabeni oyenzayo
indaweni abantu abangaka kubantu basemhlabeni sidinga amaphoyisa aphathe ibhama aqhoshe ame lapha enabantu abangaka ngoba sekufunakala la ukuthi kuzophuma abantu abazothatha izikhwama zethu nabantu abazokhuthuza amantombazana. Umuntu wesifazane uyigolide Manazaretha, hayi ukuthi uphethe igolide, uyigolide. Ma uthi uphethe igolide ushinto encane le uyicabangayo, uyigolide yena qobo umuntu wesifazane. Akuyena umuntu ofanele ube ngabe ukumhlumeza kulula. Yize nabo sebangena ubupha bengqondo ukuthi umuntu uyamsondeza inswela boya, kodwa kahle hle umuntu wesifazane akuyena umuntu odinga ukuhlukunyezwa. Kodwa kule sizwe sanamhlanje ubulawa agayo umuntu wesifazane. Ngeke ngabona begenywe ngocelemba, bake bababone emaphepheni izinhle lezangane zaloya nkosikazi, kodwa ucelemba ugxaza igazi umile kanje phezu kwazo. Ngitshele kubuhlungu kanje ukusikwa ucelemba noma umbese kangakanani umuntu egawula omunye ukhale ebuye ezogawula omunye ebuye ezogawula omunye. Umuntu loyo ungamfanisa nasiphi isilwane umuntu onalesihluku esingaka. Ngicabanga ukuthi sikhona isilwane esinesihluku njengendoda. Kodwa ke ngeke ngigxile lapho ngoba mangithi ngiyagxila ukunitshela ngokuthi indoda isilwane nijike nithi ngiyanizonda. Ngoba kufanele mangitshela ukuthi isilwane bese ngikutshela ukuthi sigweme kanjani. Ngesikhathi ngithi sigweme kanjani suthi uzokudlala ngathi uyazonda yonke into mayelo athi phatha abantu besifazane. Uma uyibona basengozini bazosuswa kanjani, nizosusa indoda ingekho engozini. Ngiyeke ukususa umuntu osengozini. Hayi Manazaretha, uNkulunkulu wasithanda engathi ngasithanda size sife ezesithande ngisho emfihlakanweni sesisezulwini. Izono lezi ezisehlulayo asithethelele uNkulunkulu sikwazi ukugezwa singene ezulwini. Amen. Ngeke ngiphathe inkonzo uyiphathe njengelilanga bebuye wavuma uNkulunkulu akusizweni. Akusisho ukuguqa kwabangcwele. Kodwa ukuphethe ubangeni asibambanga nguphi. Okay. Manazaretha Magabe Simida